Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas vam donosim jedan recept koji će vas sigurno osvojiti. Hurmašice sa susama. Ovi sočni, mirisni i hrskavi poslastice savršeno spajaju tradicionalne ukuse sa dodatkom susama, koji im daje poseban šmek. Priprema je jednostavna, a rezultat će vas oduševiti. Ako volite slatke kolače sa daškom orijentalnog šarma, onda ste na pravom mjestu. Za početak pripremamo biskvit, odnosno tijesto koje će biti osnova naših hurmašica. Trebat će vam čaša vode, čaša ulja, pekmez, brašno, prašak za pecivo, vanilin šećer i susam. U veću šerpu stavljam čašu vode, čašu ulja, 3 kašike pekmeza i vanilin šećer. Zatim sve stavljamo na vatru i kuhamo dok ne pođu ključati. U veću posudu stavljam 3 čaše brašna, moram reći da su čaše od 200 ml i stavljam prašak za pecivo, sve dobro izmiješam. Kada voda, ulje i pekmez pođu kuhati, postepeno ću dodavati brašno. A kada smjesa postane još malo gušća, smanjite temperaturu. Slobodno rukom provjerite mekoću tijesta i ako vam možda djeluje da je dovoljno brašna, ipak dodajte svo pripremljeno brašno. Kada smo dodali svo brašno, dobili smo tijesto savršene teksture i bogatog ukusa. Preostalo je samo da dodamo 100 g susamovih sjemenki.
Kada je tijesto spremno, prelazimo na oblikovanje hurmašica. Uzimam malu količinu tijesta, otprilike veličine srednjeg oraha, i oblikujem ga u lopticu. Zatim lagano pritisnem i počinjem da formiram klasičan oblik hurmašici. Da bismo dobili onu prepoznatljivu tradicionalnu teksturu i šaru, koristim rende. Na taj način svaki komad dobija onaj poseban dizajn koji je karakterističan za ove poslastice. Ovaj korak je ključan da hurmašice izgledaju baš onako kako treba, a i daju im dodatnu hrskavost. A kada oblikujemo hurmašice, preostaje nam samo da ih stavimo u prethodno zagrijanu rirnu. Pečemo ih na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta ili dok ne dobiju lijepo zlatno smeđu boju. A dok se hurmašice peku, mi ćemo pripremiti agdu. Dodajem čašu vode, čaša od 200 ml, 6 manjih šoljica šećera, 3 kašike pekmeza i sve stavljam da kuha. Kada prokuha, kuham 3 minute i skidam s vatre da se ohladi. A kada se hurmašice ispeku, zalit ćemo ih ohlađenom agdom. To bi bilo to za danas. Hurmašice sa susamom su gotove. A vjerujte, bit će prava poslastica. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se dopao recept, obavezno ostavite like, podijelite ga sa prijateljima i ne zaboravite da zapratite kanal za još sjajnih recepata. Pišite mi u komentarima kako vam je ispalo i koji recept želite da vidite sljedeći. Uživajte u kolačima i do sljedećeg puta. Ćao!